I gdje ste bre ljudi, evo nas ponovno u Full Gameru, ne snimamo dugo zato što bio sam bolestan, čujete. Evo nas ponovno u Windows tutorialu. Danas ću vam pokazati kako skinuti jednostavno mapu za Minecraft i ubaciti u vaš Minecraft sve gdje ćete vi da igrate. Znači, sve što vam treba je minecraftmaps.com. Znači, tu uđete, znači, imat ćete link u deskripciji dole i tu uđete, znači imate sve. Tu welcome to minecraftmaps.com i ovdje pročitajte ako hoćete, ja nisam čitao. Sad imate latest maps added i factored contact. Ovdje imate avanture maps, parkour maps, survivor map, puzzle maps, creative maps, game maps, horror maps, city maps, pvp maps, city maps, maze maps, MCP maps. Na primjer, evo ja ću parkour. Čuđu parkour maps. Čekajte, nisam ga pušao. Znači, evo, sad uslov parkour maps. I evo vidite, ima biomandator, stoje, na primjer, 7. Bio s tim. Evo, na primjer, mi ćemo da evo, na primjer, ovo. To ćemo sutra da snimamo tu mapu. Znači, sutra snimamo obavezno tu mapu. Evo, da vam pokažem kako to radi. Znači, uđite u menu Mayhem, tako se zove mapa. Mislim, tako i uvijek mi radite, kako samo kako hoćete. I šta radite sad? Ovdje piše ono maps. Evo vidite koliko uzima. 1.4 MB. Znači, evo ko je bio glavni urednik. Znači, samo predsjednik download. I sad čekajte ovdje da se čita. Sad čekajte samo malo. Evo ga. Evo, i ako imate WinRAR, znači, to će vam biti link u deskripciji isto WinRAR. Znači, idete ovdje samo Download. Čijete Download. Samo skinete to. Ajde bre. Sačekajmo samo malo sad. Na primjer, ovdje meni piše da ne mogu da skinem zato što ja već imam tu mapu. Znači, ako vi već imate tu mapu, ne možete da skinete opet. Znači, ne možete da skinete. Da probamo još jednom. Znači, idete samo dole. Pošto je meni bre već skinuta ta mapa. I zbog toga verovatno i neće. A sigurno neće. Ali ajde pokušat ćemo opet. Čisto da se vi uverite. Znači idemo u preparativ download. Stisnemo samo download. Ja mislim da je tu. Da, tu ćemo se otvoriti ovdje WinRAR. Čeka se taj WinRAR. Evo ga. Znači kad se to sve lepo vama instalira, taj WinRAR. Sačekamo samo malo. Sačekamo i gledajte kako ćete sad da ubacite mapu u vaš Minecraft svet. Prosto, evo sad ćemo samo s ovo preko zipa, preko rara i gledajte sad ovdje. Znači, imate ovdje dva. Sada ništa ne radi, znači ne treba ništa. Znači, uzmete ovo, stavite na desktopu. Sačekajte dok se ne kucate R-U-N, znači kucate run, sad ću pokažem, run, uđete tu run, a ovdje kucate, znači, post ono kao, razumete ono, post kao, kucate posto, a-p-p-d-a-t-a, post opet, znači, to kucate i pritisnete OK. Evo, ponovno ću ponovim, znači, posto, a-p-p-d-a-t-a i pritisnete opet na postu. Znači, i pritisnete onda samo OK.
Ovdje će vam izaći ovo što imate tu update. I vidite ovdje ćete vam pisati, znači, tačka Minecraft. Vi ćete ući tu, ovdje ćete vam izbaciti ovo kao sve i vi ćete samo ući u saves. Ćete u saves. Evo, znači ovdje je sve što se skinuli, na primjer, vaš svet, to ja imam pirate, on im kao Titanic, Lucky Block, mapa i moj svet. Šta će se sad raditi? Kako ćete sad ubaciti mapu u to? Znači, lako. Ubacujete, znači, prekopirate samo ovdje i ubacili ste mapu u vaš Minecraft. Evo, čisto da vam pokažem da ta mapa radi. Da ne bude posle kao nije radila i to. Znači, da vam pokažem da ta mapa radi. Nego ne znam samo da sam ja stavio na snimanje. Na snimanje preko igrice. Ako nisam, izvinite me, sutra ćete vidjeti da radi ta mapa. Ako nije čisto, znači vidjet ćete da radi. Ali ipak ja mislim da nisam stavio. Znači, uđite se samo ovdje, stalno igra i pišće vam ovdje oni Mihrel Majke. Vidite njega, konektuvaj se. I evo, vidite da radi mapa. Znači, mapa radi. Za ove, ako slučajno ne vidite, samo mi napišite da ne vidim i kao... I onda ću kao da uključim sutra snimanje i vidite da mapa sma radi. Znači, vidite ako ne vidite. I to je to što se tiče ovog videa. Subscribe-ujte se na kanal, ne znam što da kažem, i vidimo u sljedećem klipu gdje ćemo snimati Minecraft, ovo je Minecraft. Vidimo u sljedećem klipu, do tada, zdravo.